Mas. Nalan Mas Agus. Nalan Mas Agus. Yen nawan golek Yo. ora betah awane panas tenan. Ayo Mas Agus. Angin siler karuan katone mus larang yo Goyang tangannya di atas. Yo. Oke, Ben semangat. Oke. Larang udan, larang dino, wong tangan kaloyongnya. Tandur-tandur kekuningan, apa? Lemah sawah. Sing padha kekeringan. Berhadap tang jenengan mau mboten Pak? Anu. Oh iya kalau begitu iya. Ya. Iya Kayak apa? teman-teman. Yo dengan berjongkok. Nah. Langsung. Ayo. Asoy. Goyangnya anu petelot Katanya apa Mas? Mana melok goyang Mas? Yen nawang kalayu. Yo 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 yo. Hai hai. Iya. Karo gue ngeluk boyok. Ya. Pemandannya Mbak Sulis sih goyangnya piye Mbak? Goyangnya kanan kiri ya. Oh kanan kiri. Oke. Yen nawan golek yup yup. Angin silera karuan. Katone merah udan tenang. Ya. Terima kasih